درود با شما بینندگان گرامی. برنامه گرد یک دسته است و طور آگاهی دارید چمپیونات تاجیکستان اوید به فوتبال بین دسته‌های لیگ اولی و یکم به انجام رسید، اما برنامه ما هنوز ادامه دارد. امروز ما با شما درباره دسته خطلون شهر بختر سخن میگوییم. متوجه شوید. دسته خطلون بنای پختکار هنوز سالهای 1960 تأسیس یافته یکی از دسته‌های ذخیروی پومری دوشنبه به حساب می‌رفت. این دسته با همین نام سالهای 1966 تا سال 1984 هنرنمایی نموده، بعدا نامش را به وحش عوض نمود. سال 2018 دسته بار دیگر با ثبت نام خطلون نام عوض کرد. در چمپیونات اتحاد شوروی اشتراک کرده است. سالهای 1961 1978 و 1985 عنوان چمپیون تاجیکستانی سوسیالیستی را کامیاب گردید. سه مرتبه سالهای 1997 2005 و 2009 صاحب عنوان قهرمان تاجیکستانی صاحب استقلال گردید. یکی از مدال های نقره و 4 مدال برنجی در این دوره به نامش مربوط گشت. صاحب جام تاجیکستان شوروی 1 مرتبه و 2 مرتبه تاجیکستانی نوین. در جای پرزیدنت کنفرانسی فوتبال آسیا با بازی نیویی را خط گرفته است. محسن محمدیف، حکیم فوزایلوف، سرگئی مندریکا، علیور اشورمامدوف، اسدین حبیباللهیف و چندین نامداران فوتبال تاجیکستان محض از این دسته به وای رسیدند. ولادیمیر غلامحیدرов، اوروس سورقولوف، صلاح‌الدین غفوروف، طاهر مومنوف، مهراب زاوربکوف و اسدین حبیباللهیف این دسته را مشق دادند. تاکنون اسدین حبیباللهیف در وظیفه سرمربی این دسته است. دوستان عزیز، اینک اسدین حبیباللهیف در برنامه گرد یک دسته حضور دارند. خوش آمدید به برنامه ما و ما شاد هستیم که یکی از ستاره‌های فوتبال تاجیکستان، آن بازیگری که در بازی بین دسته‌های منتخب تاجیکستان و بحرین 2 پنالتی را برگردانیده بود، در استودیوی ما حضور دارند و حالا چند پیشتر دسته منتخب تاجیکستان با حساب 1-0 از این بحرین مغلوب شد. خب چگونه وضع فوتبال امسال خطلون و بازی‌های خیلی زیبای شما در آغاز موسم؟ امسال دسته خطلون شهر بختر چخیلی که همگان میدونند موسم نو رو بسیار یک خوب آغاز کردند و تا دور ششم چمپیونات امسال با بخر دچار نشده بودند و بازی‌های اولین چمپیونات امسال چخیلی که دشوار هم بودند. نوبسته از اون که ما در سفر با دسته خوجام بازی داشتیم، با دسته استقلال شهر دوشنبه بازی داشتیم، با این نگاه نکرده شاگردان امروز بسیار خولهای گرم رو به دست آوردند و متاسفانه آیسته آیسته چخیلی که همگان شاهد بودند همین تاثیر بیماری کووید 19 که نه تنها با فوتبال با تمام اقتصاد جهان ضرر خود را رساند، این هم با رفت فوتبال با آمادگی دسته یک تاثیر منفی خود را رساند. نگفته نماند چون که بازی فوتبال همین از یک نمودی ورزش است که باید همه وقت بازیگران در یک سطح ضروری باید قرار داشته باشند برای که برای آغاز شدن چمپیونات دست‌ها مشق‌های دست جمعی می‌گذارند، ماه‌های دراز آمادگی می‌بینند، در تورنیرها اشتراک می‌کنند، ولی با اومدن همین کسلی کووید 19 کرونا ویروس حالت دسته ها بسیار در یک حالتی بود که دامونن اشکالا همه وقت بالا میشد پایان میشد. در این حالت شرایط دسته ها را به نظر گرفتن در چون از نو برقرار کردن و برگزار کردن همون مشق‌های دست جمعی به یک دسته امکانیت میدهد، به یک دسته امکانیت نمیدهد و همین تاثیر خود را رساند و چیزی که شما همگان شاهد بودین. بعد از همین دوباره آغاز یافتن چمپیونات تاجیکستان اون خودهای ضروری که با ما در کار بودن متاسفانه ما رو به دست آوردن نتونستیم. خب شروع میکنیم از بازی اولی که شما داشتید با دسته استرافشان. برابری حساب 1-1 تا انجام بازی بود، اما در دقیقه 94 یک پنالتی غلبه رو به سوی شما کشید و این فکر نمیکرد که از همه بازی‌های مشکل ترین بود در اون 4 بازی دیگری که شما برپا کردید. بازی و مشکل در دام چمپیونات بسیار بودن، ولی چون شما درست قرار کردیم بازی اولین 5 اپریل خطون کردم در شهری در ناحیه جلدین بلخی در میدان نیترال برگزار گشت و در دوم بازی ما با حساب 1-0 شکست خورده ایستاده بودیم و در قسم اول دوم در دقیقه 56 یا 55 قسم دوم پرویز باقی خون گل را به ثمر رساند و باید قید کرد که در دقیقه های 60 یا 61 قسم دوم بازی بازیگر ما روشن عزیز کارت سرخ گرفت. در دوام 30 دقیقه دسته ما نسبت به حریف 1 نفر کمتر بودیم و اگر راستش رو بگم در همین بازی دسته سرشان بسیار بازی خوب نشون داده است. ما حتی با بازی دوران هم راضی بودیم، ولی در
дақиқаҳои охири бозӣ мо бозингари ҷавони хати муҳофизатро Фирдавс Алиназарро ба майдон даровардем то ки он қисми хати муҳофизатро пурқувват кунад, вале дар дақиқаҳои охири бозӣ он бозингари ҷавон ба хати ҳуҷум гузашт ва як ҷаримаи 11 метраро ҳам кор кард ва дар натиҷа мо ба ҳисоби 2-1 дастболо шудем. ташаккур. вақте ки ин аввалин бозии хонагии шумо буд, дар бозии сафарии шумо баръакс яке аз бозиҳои зеботарини шумо гуфтам мумкин аст ки бо Хуҷанд барпо гардид ки дар он ҷо ғайри чашм дошт. мо гуфтем аз шумо гапи бисёре шунидем ки шумо ғалаба кардед 2-3 ва шориҳон гӯё ки қадри меҳнати шуморо намедониста бошанд. оё ҳамин тавр буд? албатта як ман агар ба чӣ хел гӯям агар ягон шӯрҳе аз гуфтаи мо мало шуда бошад аз фурсати истифода бахшиш мепурсем. Ин ҳам як эҳсосот буд барои ин ки кори мураббӣ бисёр дуруст аст, паҳлӯҳои бисёр дорад, ҳамаеро ба назар гирифтам, таҳлил кардан дар кор. Дуруст ман суханҳоро гуфтам. Фикр мекунам ин аввали ҳамон бозиҳои мо буд, барои дигар дастаҳо фикр мекунам як бонги хатар буд ки эҳтиёт шавед ки имсол дастаи хатлони бохтар ҳамин хел одди ба майдон намебарояд, дар назди худ супоришҳои баланд дорад, мехоҳад ки ҳамон чӣ хел ки забони русӣ мегӯянд репутатсияи пештарае ки дошт мехостем онро баргардонем ва фикр мекунам дар давоми чанд давр ҳатто то охири чемпионат дар футболи тоҷик агар дағалам шавад як шуруғ ҳаво бардоштем низ байни дастҳои пешқадами Тоҷикистон, вале боз ҳам такрорам шавад дар охир каме қувват нарасид. агар ҳозир мо 10 мутахассисро агар шинонем 10 кас 10 омили асосӣ мегӯяд. барои чӣ? фарз кардам ки дар охири чемпионат дастаи мо ба натиҷаҳои назаррас ноил нашуд. хуб, ҳоло ин лаҳзаҳои ин бозиро тамошо мекунем. биёед ман каме ҳам инҷо шарҳ медиҳам. Хуҷанд хатлон вақте ки Худоёзоқов дар дақиқаи 21 ҳисобро боз кард, сипас футболбозони шумо боз ба ҳуҷум гузаштанд. Сорбон Афғонов дар дақиқаи 36 аллакай ҳисобро 2-0 кард. хуб, як голи Санҷар Рихсибоев ва баъдан Парвиз Боқӣ Охунов бо голи сеюмаш тамоман як гуфтам мумкин оби хунукро ба сари Хуҷанд рехт, вале ба ҳар нав як голи дигарро аз ҷиҳати дигар Дилшод Бозоров ба сама расонд. дар ин бозӣ Куае Готсон яке аз дарвозабонҳое ки гуфтам мумкин аст дар мавсими имсола барои футболи Тоҷикистон ҳам кушода шуд, ин ҳамин дарвозабони шумо буд ва беҳтарин бозигар шинохта шуд. дар бораи дарвозабонҳо мехостам аз шумо бипурсам. бе гуфтугӯ бе чунучаро дарвозабони имсолае ки мо ба даста таклиф кардем Куае Готсон яке аз бозингарони зарурӣ барои дастаи мо, барои ба дастовардои холҳои гарон хизмати бисёр бесазо карданд ва бояд агар таҳлил карда барем дар давоми 4-5 бозие ки Куае Готсон лаб бардошта буданд ва дар бозиҳо иштирок накарданд, бозиҳое ки мо бояд холҳои гаронро ба даст меовардем. мутаассифона ҳам дарвозабони дуи мо Шаҳром Исмоилов ба бисёр хатогоҳи дағал сар доданд. ҳамин ҳам боис шуд ки мо дар охири чемпионат ҳамон холҳое ки гарон барои мо буданд, набудани Куае Готсон дар ҳамин ҷо ба чашм мерасид ва Куае Готсон на танҳо дар бозӣ бо дастаи Хуҷанд дар даври дуюм, дар давоми чемпионат дар бисёр бозиҳо ба дастаи мо кӯмаки худро расонд ва яке аз дарвозабонҳои беҳтарин дар мавсими имсола агар гӯем хато намекунем. хуб, дӯстони гироми мо дорем Куае Готсон дар борааш маълумот ҳам дорем. инҷо аз коргардон хоҳиш мекунам ки ин сурат ё худ гуфтан лозим аст ки як шакли нави пешниҳоди барномаи моро ба шумо пешниҳод кунед. Куае Готсон ин бозингаре ҳаст ки 14 бозӣ гузаронидааст, 2 маротиба бозингари беҳтарин шудааст, 1250 дақиқа бозӣ кардааст, аз дарвозааш 20 тӯб гирифтааст ва ба ҳар нав шояд инҷо каме хатоҳо дар ин оморе ки мо пешниҳод мекунем бошад ки ба ҳар нав ин ҳамон чизе ҳаст ки Куае Готсон дар ҳақиқат ба дастаи шумо кӯмаки ниҳоят ҷиддӣ кард. ва баъди ин бозӣ, баъде ки бо Хуҷанд бозӣ кардед, сипас бозӣ аз ҳама ҷолиби шумо ин вохӯрӣ бо дастаи Истиқлоли Душанбе буд. ин наворҳо ҳастанд. ман ҳоло хоҳиш мекунам ки бозӣ байни дастаҳои Истиқлол ва Хатлонро нишон диҳанд, чунки бозиҳои ҳамаи он наворҳое ки бозии шумо ҳаст дар дасти мо худ дорем. ин як нав гуфтан аст ки як нав даъво буд ба чемпиони солҳои охири Тоҷикистон ки мо ҳам бозӣ карда метавонем. бале дуруст қайд кардед. чӣ ман пештар қайд кардам, ҳолати аввалае ки мо омодагии хубе ки доштем дар оғози чемпионат, агар ҳамин касалии ҳамин COVID-19 зарали худро намерасонд, таъсир намекард, чемпионат мавфуқ гузошта намешуд, фикр мекунам ки ҳамон равише ки мо сар карда будем
бо ҳамун равиш то охири даври якум фикр мекунем боз чандин холҳои гаронро ба даст меовардем. Бозам такрор шавад ҳамин ҳолате ки шуд ва ҳолати ҷисмонии мо худро аз даст додем дар давоми ҳамин бемориҳо. Дастҳое буданд шароит доштанд дар машқҳои дастаҷамона иштирок карда. Мо мутаассифона шароит надоштем ки дар рӯз то ду маротиба тамрин гузаронем ва аз фурсати истифода ҳам имкониятҳое ки буд ҳамро истифода бурда то қадри омодагӣ кардем. Фикр мекунам ки ҳам таъсир ҳамун сусти ҳам омодагии мо оҳиста оҳиста ба натиҷаҳое ки мо додем ба мо қаноатманд набуд. дар ҳақиқат дӯстони гиромӣ вақте ки ба ин наворҳо бозӣ назар мекунем, дастаи хатлон дар ҳақиқат як бозии ҷолиби зебои ҳам нишон дод. аз ҷумла бозие ки ҳоло инҷо бубинед ҳамин шакли голзании маҳз шарипов бисёр ҳам илҳом мебахшид. дар ин бозӣ парвиз боқиохунов ҳисобро боз кард. як бар сифр Манучер Ҷалилов дар дақиқаи 32 баробар намуд ҳисобро 1-1. баъдан ин дақиқаи 45 буд 1-2 боз аз нав хатлон ба сафи пеш баромад ва дар дақиқаҳои охир тарзи медонед як зарбаи пеналти таъин шуд ва онро бори дигар Манучер Ҷалилов ба самар расонид. вале ба ҳар нав шумо аз қаноатманд ҳастед аз доварии масалан бисёр мо имсол доваронро танқид кардем, вале инҷо ҳам норозигии шумо хеле зиёд барҷаста буд ва аз ҷумла кумитаи одоби Федератсияи футболи Тоҷикистон ҳам доварро барои ин хатокориаш ҷазо дод. агар не шумо дар ин бозӣ ғалаба кардан мумкин буд. нисбати довара имсол бисёр мутахассисон сухан карданд. ҷое буд бозиҳое ки аз доварон розӣ буданд, ҷое ки баръакс нисбати фаъолияти онҳо норозигии эътироз баён карданд. ва бояд як чизро қайд кунам ки Насрулло Кабиров ҳамин сол ҳамагӣ 3 бозии моро доварӣ кард. як бозӣ Истиқлол Хатлон ҳамагон диданд, гуфтугузорҳо бисёр буданд дар шабакаҳои иҷтимоӣ. нисбати он кас мутахассисон ҳам суханронӣ карданд. дуюм доварие ки он кас карданд, мо бозӣ дар сафар бо дастаи душанбе 83 доштем. дар оғози қисми дуюми бозӣ ба дарвозаи ҳариф ҷаримаи 11 метра таъин карда шуд, моро ба самар расондем ва дар давоми бозӣ бо ҳисоби дар давоми бозӣ ҳисоби 1-0 буданд. Насрулло Кабиров бозингари моро аз майдон ронд ва дар натиҷа бозӣ бо ҳисоби 1-1 ба анҷом ёфт ва бозии сеюме ки ҳамагон шоҳид ҳастанд дар бозии ниҳоии ҷоми Тоҷикистон ба дастаи Равшани клуб ки гирди ин бозӣ ҳам бисёр сухану норозиҳо бисёр аст ва мехоҳам ки дар ин мавзӯъ дигар сухан накунам. хуб ташаккур. дар бораи бозии байни дастаҳои Равшан ва Хатлон ҳоло вақт фурсат ҳаст, аммо чизи дигар бисёр рӯбаландкунанда буд барои он ки дастаи шумо боз ба сафар баромад, боз Локомотив Фомиро бо ҳисоби боз ҳамун 2-3 ки Хуҷанро бурида буд мағлуб намуд ва акнун байни мухлисон овозаҳо паҳн шуданд ки ҳоло дастаи Хатлон ин сол чемпион мешавад. дар ҳақиқат ҳамин як гуфтам мумкин ки бозии шумо ҳамин чемпионворона ё қаҳрамонона ҳам буд. дуруст қайд кардед. албатта ин дар ин ҷо як бозӣ бояд қайд кард ки ин албатта меҳнати ҳаматарафа, меҳнати роҳбарияти даста, меҳнати мураббиён, ситоди мураббиён ва он талаботе ки аз тарафи мо нисбати бозингарон ҳастанд, онҳо низ ҳаракат мекарданд ки аз уҳдаи вазифаи худ то дараҷаи ҳаракат кунанд ки бароянд меҳнати футболбозонам буд. вале бозам қайд кунам, агар мутаассифона ҳамин бемории COVID-19 баъд аз ҳамин бозӣ чӣ хеле ҳамагон шоҳид ҳастанд, чемпион мафқуд гузошта шуд ва дар ин байн боз бозингароне пайдо шуданд ки ба қавли ультиматум монанд ки маблағи моро надиён дар машқҳо иштирок намекунем. дар ҳамин айём пеш аз барқарор шудани чемпионат бозиҳо аз сари нав ва ҳам 3 нафаре ки дар бозиҳо иштирок накарданд, фикр мекунам ки вақте ки дар бозии футбол ин бозии дастаҷам як бозингар агар аз уҳдаи вазифаи худ наборад як зарали калон аст. вақте ки 3 бозингари ҳайат оси дар машқҳои ҳам дастаҷамӣ иштирок намекунанд, фикр мекунам як таъсири бевосита. хуб ба ҳар нав ба ин мавзӯъ бармегардем, ба мавзӯе ки шумо ҳоло гуфтед. вале дар ҳамин бозӣ Худоидод Узоқов 3 гол зад. ин ягона хетрики дастаи Хатлон дар мавсими соли 2020 аст. аммо шумо чӣ назар доред? ин бозингар метавонист 5 тӯб назанад, балки бештар тӯб занад? нисбати ҳамин гуфтаҳои шумо минашро қайд кардани ҳастанд ки вақте ки чемпионат оғоз шуд дар давоми 2-3 даври аввал аз ҳайати бозингарони мо бозингарони беҳтарин мешуданд. аз рӯи фарзияи барномаи телевизиони варзиш беҳтарин иштирок номгӯй мекарданд. бозингаро ҳатто дар ҳамин айём 1-2 маротиба маро ҳамчун мураббии беҳтарини давр интихоб карданд ва дар ҳамин айём ба шогирдон расонданд ки барои ман беҳтар он аст ки
беҳтарин натиҷаи умумӣ ба чашм расад. мавқеъ дар чемпионати Тоҷикистон байни дастҳои на он ки ҳар як шахсият фарз кардем ки беҳтарин бошад. خب مناسبت شما فکر من بود. مناسبت شما با بهترین بازیگر رو انتخاب کردن و بهترین مربی رو انتخاب کردن، یعنی در این بازی اوزاقوف دوستان گرامی بازیگری بهترین شناخته شد چون که خطری کرد، 3 گل زد در سفر، 3 گل زد. این البته قهرمانی است. چه نظر دارید شما؟ مناسبتتون چی است؟ اینجا دیگر عقیده ها هم نیست است. در همین دور بازیگر بهترین رستم سویلوف انتخاب کردن برای اینکه با دروازه کوکتاش 3 گل بسام رسون بازی به حساب به ختم 5-1 آخر رسید. اگر جو مقایسه کرده باشیم 3 گلی که رستم سویلوف بعد هدف رسون بازی 5-1 بود. اگر 3 گلی رو به نظر نگیریم بازی 2-1 دسته سو غلبه میکند. وقتی که 3 بار 2 دسته غلبه میکند 3 گلی خدای اوزار خو به نظر همش بازیگر بهترین در ماه این شما در نظر دارید که وقتی که معاین میکنند که کدام بازیگر در ماه، ولی ببینید خدای اوزاقوف 15 بازی 3 کارت زرد دارد، 15 مرتبه ایواز کردن. این بازیگری هست که در همه بازی‌ها ایواز شده است. 1065 دقیقه بازی کرده است، با دروازه حریفان 5 تا داده است، 1 مرتبه بازیگری بهترین. خب به هر نوع از این بازی بگذار که بازیگر 90 دقیقه بازی نکند، بگذار که 80 دقیقه، بگذار که 1 تایم بازی کند، تقدیر بازی رو حل کند، برای ما بازیگر بهترین است. وقتی که 90 دقیقه در بازی حرکت از وای فایده نیست، بگذار که 1 تایم 1 قسم بازی رو بازی کند. مثل رستم سویلوف از همه کم بازی کرد، 7 گل زد، یعنی خود رو نشون داد بازیگر. نسبت همین گل هایی که خدای اوزاقوف به ثمر رسون، بعد که 3 گل به ثمر رسون، بعد این چند در اون عیان نبود. بله چند در بعد چشم عیان نبود. نسبت این همان در تمرین ها با اون کس گفتم که خدای داد مقصد که انا پرویز اوخونov هر بازی که قریب که 1 گل بسامه تو 1 بازی 3 گل زدی دیگه هم قطعی نوپدیش تمام. بگذار که هر یک بازی 1 گلی زنی و بعد است فایده برای که در هر یک بازی خدای داد 5-6 لحظه گل زنی رو 1 تا 1 2 تا بسامه میرسونه تمام. در حقیقت شما گفتنی هست که بعد این قدر گل زدن در ستاره میشن و خود رو بوی میزنن و این چی است که شما در فوتبال هر کس هر خیلی قبول میکنه. هر کس هر آدمی هست شخصی از فوتبال خوکسور است. بگذار که 5 تا زد پنتاتریک هم کنه خوکسور است. بازیگری هست که در یک بازی فرض کردیم رو همشون بازیگر بهترین اعتراف میکنن و رفتارش دیگر میشه، کویدور نسبت به تمرین ها آمادگیش دیگر میشه. هر کس طبیعت هر کس و هر خیلی آفریده است. بیماری ستارگی یعنی چیزی که پیشتر میگفتن زیوزی بله دوستان گرامی بعد این وخوری خاتلون دوشنبه 83 رو در میدانش با حساب 1-0 مغلوب کرد. عمرجان شریپوف در اینجا هم باز یک بازیگر دسته شما بهترین بازیگر بود. ما با عمرجان شریپوف هم توجه میکنیم و این بازی حالا بله اینجا چند عمرجان شریپوف این بازیگر هم 8 مرتبه ایواز شده است، 3 کارت زرد، 1388 دقیقه بازی کرده است و دروازه رقیبان 5 تا داده است. 2 مرتبه بازیگری بهترین در قطار 2 مرتبه بازیگری بهترین شدن عمرجان شریپوف و دروازه‌بان شما کوی گودسون گفتیم. آیا عمرجان شریپوف هم اون مهارتی که دارد در همین سال موسم 2020 نشان داد؟ نه فکر میکنم، برای اینکه بسیار بازیگران ما مهارت خودشون مرحله به مرحله نشون دادن. بود 3 بازیگری که در 3-4 بازی اول خودشون رو نقض نشون دادن، بعد فرض کردیم در بازی‌های بعدتر بود دیگر بازیگران خودشون رو نقض‌تر نشون دادن. بازیگر پروفسیونال هم خود بازیگر است با فکر من همچون متخصص که باید هر یک بازی تقریبا 90% اون مهارت خودشون باید نشون بدهد. درست. بعد همین بازی‌ها بله بعد همین بازی‌ها استوسته هم بازیگران که اولی موسم نقض نشون دادن نقض آغاز کردن متاسفانه استوسته اون مهارتشون از چی بگم غیر چشم داشت پس بود. اون مهارتی که داشت اون رو نشون دادن نتوانستن. تشکر. عموما راهبران در هر کاری که باشه خود در فوتبال خود در کار دیگر از او شاگردانشون و دستپرورانشون ناراضی هستند. آیا شما راضی هستید از یگون بازیگری که مثلا در حیاتی دست شما بازی کرد و شما پورا از او قناعتمند هستید؟ من در دوامی موسم همین سال فقط میشیشتم با راهبریت دسته تحلیل میکردیم. مثلا یک از فکر عقیده خودش میگه فلان بازیگر بهتر بازی کرد، همین بازی بهتر. من فقط در یک عقیده بودم که من تحلیل میکنم از جنبستی عمومی دسته. وقتی چمپیونات تمام میشود هم وقت بعد من تحلیل میکنم کدوم بازیگر فرض کردیم که قانونمند بود، از وای قانونمند بودم، از کدومش قانونمند نبودم. برای که پسر قید کردید یک بازیگر در یک بازی 3 گل میزنه، در بازیگر تمام نیست. برای ما بهای اساسی این جنبش چمپیونات است. برای من شخصا بعضی روی یک بازی من با بازیگر بهای اعلی دادن نمیخواهم، نمیتوانم دادن.
фаҳмидам. Дар мавсими соли 2020 яъне бозингаре ки ба пуррагӣ ҳама хоҳишҳои шумо иҷро карда бошад нест. натавонистам. Мутаассифона набуданд. Лекин аз рӯи ҷадвали чемпионат, аз рӯи бозиҳое ки пештар нишон медоданд, хеле бозии хуб нишон доданд. Фақат ҳамин қаноатмандам. Аз ҳамин қаноатманд ҳастам ки мавқеъро дар ҷадвал каме беҳтар кардан ва ба чашми ман расид бозингароне ки оянда фарз кардам ки бо онҳо бозӣ кардан мумкин аст ва дар назди даста супурушҳои баланд мондан мумкин аст. Ҳастам бозингарои. Ташаккур. Чӣ шуд ки баъди 4 ғалаба ва 1 мусовӣ шумо ба дидори дастаи клуби марказии варзиши артиш омадед ва аз ин ҷо аввалин шикасти шумо ҳарчанд Парвиз Боқиохунов аввалин тӯбро дар дақиқаи 11 зад ва шумо дар сафи пеш будед. Чӣ нарасид ин бохте ки бо ҳисоби 2-1 шуд аз клуби марказии варзиши артиш таъсираш он қадар ба шумо амиқ буд ки баъдан ба худ наомадед ё чӣ? Инҷа омилҳо бисёр ҳастанд. Яке аз омилҳои асосӣ чӣ хел пештар қайд кардем касалӣ, баъд талаботи бозингарон ки ҳамун маблағе ки пештар бо шартнома қайд шуда буд аз рӯи ҳамун шартнома маблағро дастрас карда натавонистанд. Баъд ҳолати психологии бозингарон дар даста забони русиқат мегӯянд разногласӣ бисёр шуд. Дусе бозингар як талабот монд, дигар даста бозингарон як талаботи худро монданд. Аз ҳамин лиҳоз фикр мекунам ки ҳам сарҷамӣ камта пароканда шуд. Баъдан шумо Кӯктошро мағлуб кардед. Кӯктош ҳам имсол як зарра баробар бо шумо мерафт, вале ин даста ҳам каме қафо монд ва ҷои сеюмро аз даст дод. Футболи маънои онро надорад ки вақте ки дар майдон туп мепартем 11 ба 11 бозингарон байни худ рақобат меварзанд. Футбол ин як мафҳуми калон аст. Барои ин ки дар гирди футбол, дар гирди дастаҳо гуфтугӯҳо, суханҳои бисёр аст ва нисбати дастаи Кӯктош суханҳо бисёр буданд. Инҷа ҷолиби гуфтан нест аст. Барои ҳамон бозингаронро бо як чихигам бо як тавре омода кардем ба ҳамин бозӣ ки онҳо ба ҳамин вақте ба майдон даромад гӯё ки ба як қувваи дучанд мубориза бурдан дар ҳамин бозӣ. Яке аз бозиҳои бисёр ҳам зебо ҳам нишон дода дар ҳамин бозӣ ва дар бо ҳисоби 2-1 хатм накунам агар мо дастболо шудем. 2-1 шумо ғалаба кардед. Мехостам як чиз дигарро фаҳмам. То кадом дараҷа масалан маблағгузорию ҳавасмандкунӣ ба футболбоз таъсир мерасонад? Шумо ҳам футболбоз будед. Албатта ҳавасмандкунӣ ҳам як таъсири хуби худро мерасонад. Ин бояд ин як қисми ҷунунашавандаи на танҳо футбол варзиш аст. Агар таҳлил карда бардем бинед ки дар давлатҳои хориҷа чӣ хел мукофотпулӣ, чӣ хел маблағи калон ба маблағи калон бозингарон варзигаронро мукофот медиҳанд, вале дар дастаҳои мо ҳам як роли муҳимро бозӣ мекунад. Пештар чӣ хеле ки мо бозӣ мекардем чанд сол пештар ҳамин чизо камтар буд. Ба монанди мукофотпулӣ, маош 2 моҳ 3 моҳ мешуд мисол маош намегирифтем, баъзе вақт ҳамин хел ҳолатҳо мешуд. Вале дар замони ҳозира агар дар давоми 1-2 моҳ агар маошашро нагирад футболбоз фикр мекунад барои даста як проблемаи калон мешавад. Дарав сарҷам мешаванд, талаб мекунанд, условия чӣ мемонанд вай шарт мемонанд ки агар нати маблағро ба бозӣ намебарем ямаш таъсир мерасонад. Яке фикр мекунам ки ҳам бозингаре ки агар хоҳад бозӣ кунад дар қалбаш бошад агар бе ҳамин маблағи калон ҳам бояд ки бозии хуб нишон диҳад. Эҳсон Бобоев ва Наимҷон Иброҳимзода аз дастаи шумо баъди марҳилаи аввал рафтанд. Ин ҳамин сабаби масалан маблағ нагирифтанашон буд, чунки мо хеле зиёд дар бораи он гуфтем ки шумо сарпараст надореду вазъи даста хеле душвор аст. Бозингарони мо аз аввали мавсим то ҳозир ҳар моҳа маошашонро мегиранд, фақат 50%, каси 60%. Аз рӯи шартномаи наве ки онҳо бо онҳо баста шуданд, мутаассифона аз ҳамин гирифта натонистанд. Сабабаш ҳама медонад инро ва сабаби аз даста рафтани Наимҷон Иброҳимзода ва Эҳсон Бобоев ҳам низ ҳамин буд ки онҳо талаботшон калон буд. Мақсад ин маблағе ки ба мо медиҳанд ба мо қаноатманд нест, ба мо маблағи бисёта диҳед. Вале ман барои худам шахсан барои худам таҳлил кардам як умедро вақте онҳо ба дастаи Хуҷанд рафтанд. Ин фикри шахсии ман аст. Ман намехоҳам ба иззати нафси касе расам. Чандин бор такрор мекунам. Ҳайати ҳам роҳбарияти дастаи Хуҷанд, Ҳаким Фузалиев ҳам як коршиноси дараҷаи олӣ аст. Вақте ки ба ҳайат ба дастаи Хуҷанд фикр мекунам шомил шуд, онҳо муқоиса карданд ягона дастае ки ҳозир барои дастаи Хуҷанд ин чӣ мегӯянд рақиб аст барои ҷои дуввум аст, барои дастаи моро заиф кардан. Фикр мекунам ки онҳоро ба онҷо ҷалб кардан ва фикр намекунам аз рӯи он хабарҳое ки мо дорем фикр намекунам
شاید همین طرح هم باشد. بعد از دست رفتن اونها مبلغ فکر میکنم زیادتری کار کرده باشد در اونجا. یاد دارد وقتی که پومری دوشنبه با لیگ اولی چمپیونات ایسر میبر اومد دست بازیگر رو گرفتن، بازیگر رو با ارتش میبردن، با یعنی خدمت دعوت میکردن، یعنی دست رو ضعیف میکردن. خب بیاید به هر نبود ایسون با بوی نو بازی دو کارت زرد 780 دقیقه در میدان دو توپ هم زده است. بشه با یکی از بازیگران بهترین است. بهترین گفتم من چیکار بگم، برای که بازیگران ما در دوام همین سال نشون دادن که در بین ها بهترین چیزی که بعضا لیدر میگن هم خیلی بازیگر ما ندیدم. اون همشون یک در یک سطح بودن. بازیگری که از دیگرش یک کلا دو کلا بازی بشن من میرم چیکار بگم بچه‌ش من نرسید. خب به هر نوع این بازیگرانی که از دست شما رفتن به خوجان کمک کردن. من بسیار میخواستم که شما عامل همون که بازی‌هایی که در دسته خوجا که چند بازی که چند گل زد همین اگر نشون میدیم بسیار خوب میشین. مقایسه میکردیم. بله من به خاطر اون که در دسته شما چون سخن درباره دسته شما میرود ما اینجا گفتیم در هیئت دسته که با اینجا صحبت داشتیم با رستم خوجاєв درباره این بازیگران هم داشتیم. خب اینجا بازیگر دیگری که ما گفتیم نایب جان ابراهیم زاده است. این نایب جان ابراهیم زاده هم همین قدر نوع بازی گذاشته است، کارت زرد دارد، یک مرتبه ایواز کردن 8 دقیقه. خب این بازیگر توپ نزده است. ولی بعد رفتن این دو بازیگر در هیئت ما سه بازیگر خارجی رو به دسته شامل کردیم، ولی متاسفانه تا آخر بازی همون موقع مبین دسته مبین میدان محافظتگار مبین میدان با جای همین تا آخر چمپیونات ما بازیگری چه بگم موافق رو گفتن نتونستیم. برای که اگر بیکتال تونی بازیگر خط مدافع بود، در طرف راست مدافع بازی میکرد و در تکرار شد در خط مبین میدان ما بازیگری که با طلبهای ما جوابگار هم رو یافتن نتونید. اگر اهمیت داشتن قریب که هر یک بازیگری عوض میشید. اگه بازیگری یگانه بازیگری که من در دسته اونیورسال استو میگم پرویز باقی آخونوف در دام چمپیون با جایی که همون رو خواهش نکردم مودم از اون وظیفه کار با حتی اگر شما دیده باشید در یک بازی با دسته سیسکا او هم شد هم محافظتگری مرکزی اشتراک کرد. خب بیاد حالا هیئت دسته شما رو نشون میدم در این باره سخن گوییم. این همون حالتی هست که بعد از دسته شما رفتن چند بازیگر و حتی ناآمدن یک بازیگر با مشق‌های و با تمرین دسته همین شک رو گرفت. شما یعنی از خط مبینی که شما گذاشتید روزی نبودید بعد رفتن از مجبوری بود. از مجبوری بود. اگر پرویز باقی آخرون بازیگری هست که اون توپ رو ربوده میتواند پس آخر دادن نمیتواند. عمر جان شریفوف اون در موقع میده با توپ حرکت‌های خوب دارد ولی اون جرأت نمی‌کند که چه بگم روش هجوم رو با پیش برد. پرتوفتایی که برای حمله‌گر در کار است لحظه آخرین برای گل هم رو اجرا کردن می‌تواند. در خط مبین میدان با توپ خوب حرکت می‌کند. از جهتی که سبک است، من باید چند بار تکرار کردم که سبک است، با توپ حرکتش خوب است ولی برای هجوم رو به پیش بردن جرأت کردن نمیتونه. برای توپ رو از رقیب گرفتن با سر بازی کردن کمی ضعیف است. البته یکی از سبب‌های با دست آوردن مدال خوب ما همین چیزی که شما در نیمه دوم پرد خوب اینجا یک امور رو نشون دادن. حالا یک بار دیگر می‌خوایم به این برگردیم. خوب این امور بازی‌های شما است از 18 وخوری 6 غلبه 4 باخت 8 مساوی 27 24 و امتیاز 26 است. در خانه شما از 9 بازی 4 غلبه کردید، یک باخت دارید، 4 مساوی 13 9 نتیجه توپ و 16 امتیاز. خوب در سفر 2 غلبه 3 باخت 4 مساوی 10 امتیاز 14 15. خوب به هر نوع در مرحله دوم هنرنمایی شما در خارج بله در خارج میدانتون در سفر خیلی سوس شد. نه تنها در سفر در خانه هم سوس شد. برای که خلایی که ما در خانه از دست دادیم باید کمان در کرد چند بازی ما باید با با غالبیت انجام میدادیم ولی متاسفانه هم چیزی که میگم خط مبین میدان که اساسا از او وابستگی بیشتر دارد حمله های برقوری دسته پرتوفایی که برای ثمر آوردن گل ضرورت است همین موقع بسیار ضعیف بود. بازیگری نیافتیم که از اون همین کار برایت و تاثیر منفی خود رو به نتیجه دست رسوند. کارت زرد 42 تا، کارت سرخ 3 تا در یاد داشته باشید. از عمر جان شریف یک برطرف کردن اگر 4 تا بود. پنالتی 6 تا به دروازه شما تعیین کردن، 3 تا به دروازه دیگران که هر سه این توپایی که پنالتی بودند همشون به ثمر رسانیده شدند. به دروازه شما 6 پنالتی. این زیاد نیست؟ البته زیاد است. در بازی هایی که فرض کردیم جایی که ضرور نیست همین پنالتی رو بازیگران بازی نهایی من فکر میکنم پنالتی هم نبود.
дар Вале умур барои ба ҷоми фикрам Тоҷикистон. дар ҷоми Тоҷикистон агар дар умур кушидаги На, инҷо дар инҷо нест. Ин Лигаи Олии мавсими соли 2020. ҳаминам ба фикрам ки ҳолатҳое буд хая ҳолатҳои бас гиранда бисёр аст. мегзарем ба боз як бозингари шумо. Ин бозингари шумо Кароматло Саидов аст ки ҳоло мо шумо мебинем. Кароматло Саидов дар барномаҳои мо ҳам мустақиман иштирок кард ва сабаби ба бозиён наомаданашро гуфт. Оё бед аввал ба он оморе ки ӯ дорад, имсол 12 бозӣ гузаронидааст, 7 корти зард дорад, 5 маротиба иваз кардан, 922 дақиқа бозӣ кардааст, ба дарвозаи рақибон 2 тӯб задааст. Ин ҳарду ҳам аз пеналти аст. Ба ҳар нав Кароматло Саидов дар мавсими қаблӣ соли 2019 ҳам ним аз даста рафта буд, вале боз баргашт ба даста. яъне чӣ тавр муносибати мураббиён ба футболбозоне ки масалан аз даста мераванду боз бармегарданд ба даста? Росташ агам агар нисбати баъди баргаштани ҳайати мураббиён бисёр касон зид будан ӯро ба даста гирифтанд ва вақте ки ӯ бо раиси даста гуфтушунӣ гузарондан дар назди чӣ кадом масъалаҳои дида баромадан ва раиси даста хоҳиш карданд ки ӯро ба даста шомил кунем ва моро ба даста шомил кардем ва дар дамои чемпионат бо чӣ шакл дидед Кароматло Саидов бо проблемаҳоро сар кардам. Бинед дар давоми як соли чемпионат 18 бозӣ ҳамагӣ дар 12 бозӣ иштирок карданд. Дар давраи дуюми чемпионат, дар давраи дуюми мавсим он ҳатто 50% бозингоҳ иштирок кардагӣ нест. Ҳатто 50% шартномаи шумо бо клуби Хатлон то кай аст? Тамом шуд? Барои ҳама бозигарон ҳам тамом шуд, анҷом ёфтааст? Барои ман шахсан, барои шумо ва бозигарон? барои ман пешниҳод кардам вақте ки маро сармураббӣ таъин кардам, ман пешниҳод кардам бо ман 3 сола шартнома бандам. Барое ки дар давоми 1 сол 2 сол команда бояд вақт сохта намешавад, вақт дар кор, омӯхтан дар кор, бозингарро омӯхтан, шароити дастаро омӯхтан дар кор, вале аз тарафи роҳбият қабул кардан ки фақат 2 сола шартнома бандам. Хуб, пас шумо 2 сола шартнома доред. Мавсими 2021 оғоз мешавад. Аз кадом бозингарон мехоҳед дур шавед ва ба кадом бозингарон наздик? вақте ки дар давоми сол мо бо бисёр проблемаҳо рӯбарӯ шудем, бо роҳбари даста ман масъаларо дида баромадам ки ҳаракат кардам ки каман дар кам 2 сол бозингарон шартнома бандам, барое ки мавсими нав тамом шуд, анҷом ёфт. оғози мавсими нав 2021 ман тахминан донам ки чанд фисад бозингар шартнома дорад бо ки корро оғоз кунам. аммо маълум мешавад ки вақте бозӣ мавсим ба охир мерасад, бозингарро ҳама пароканда мешаванд, оғози мавсими нав намене ки шартнома дорад бо ки мавсимро сар кунем. ин пешниҳод меа буд ки каман дар кам 2 сол бо бозингарон шартнома банданд ки аз оғози мавсими дигар ақаллан сармураббӣ донад ки бо ки корро оғоз кунад. яъне доранд шартнома доранд, бисёре бозингарон шартнома доранд. хуб, аз нигоҳи сарпарастон имсол соли 2021 мисли соли 2020 намешавад ки боз ноҷорӣ дар кори шумо пайдо шавад? пешгӯӣ албатта ин як илми ғайб аст, ман ба пешгӯӣ боварӣ надорам. бисёр касоне ҳастанд мегӯянд ки аз тарафи ҳукумати давлати шаҳри Бохтарбоз ҳамун харҷумаи дастаи клуби футбол боз дида баромада мешавад. ҳаз шахсони алоҳида, фирмаҳо ҳастанд ки соҳибкорое ҳастанд ки мехоҳанд дар оянда бо даста ҳамкорӣ кунанд, вале ҳамашро вақт нишон медиҳад. мо ба ин боварӣ дорем. дӯстони гиромӣ, ин барномаи гирди як даста буд ва тарҳи дастаи Хатлон зинаи панҷумро дар мавсими соли 2020 ишғол кард. ин суҳбате ки мо бо сармураббии ин даста доштем, Аслиддин Ҳабибуллоев, ин суҳбати охиринимон нест. Аслиддин Ҳабибуллоевро бори дигар мо ба студиямо даъват мекунем ҳамчун футболбоз, гирди як футболбоз. ва чӣ қадр ки шумо медонед, ин ҳам як дастоварди хубе буд ки шумо дар дастаҳои мунтахаб бозӣ кардед, дар хориҷи кишвар, дар Ӯзбекистон бозӣ кардед. футболбозону мухлисони футбол мехоҳанд ки дар бораи ин бештар донанд. ба ин мавзӯъ боз бармегардем. аммо барномаи гирди як дастаро дар ин барномае ки ба Хатлон бахшида шуд дар ҳамин ҷо ба поён мерасонем. бо барномаҳои мо бошед ва худро эҳтиёт кунед. саломатии шумо орзуи мост.